Že bi še olehčalo hraždanom pridac vimohi za zamenu zdravstvenih knjižočkov bez čekanja na šalteroh, Ministerstvo državnej upravi i lokalnej samoupravi omožljivelo pridavanje vimohoh i prejg interneta, odnosno elektronskej upravi. Trenutno je preko 140.000 zahteva. Хвильково овеці як 140 тисячі вимоги придати перейк портала EU-права та 140 тисячі людзе не мушели чекати на шалтерох по tej zimi. To znači i že kolo 20 milioni dinari zašporovani. Понеже стара здравствена книжочка престава важить з 31 decembra, ket potamalj nje pridacevi mogu za novu kartočku, abo ju nje dostanjece po konjec roka, perše treba overiti staru knjižočku, a potim podnjesvi mogu za kartočku zo skotru u filijali možece dostat formular potvrdzenje že še možece ljičic. Filijala RFZO potvrdzenje vidava šitskim osiguranim osobom kotrim knjižočka višla, bez ohljadučevi mogu za virobok nove i pridali na šalteru či prek portala EU-prava.